Počitovan gospodine minister, dragi koležki i kolegi od Makedonskata bezbednost, dragi prisutni, minatata nedela imavme osobeno dostignovanje v našite bilateralni odnosi. Sajuznjot predsedatelj Frank-Walter Steinmeier beše celi dva dena v poseta na vašata ubava zemlja. Toj vodeše politički razgovori v Skopje, sporuvaše v Sobranijeto, možeše da se stekne so vpečatoci od bogatoto kulturno nasledstvo v Severna Makedonija, go poseti prvi od Veteran Park na Zapaden Balkan v Bogdanci, firmata Drexelmeier v Kavadarci i vinarijata Tikveš. Sojuzni predsedatelj oddate priznanje na vaši napor na patot kon EU, to ja iskaža svoja ta počit kon makedonski te jazik i kultura, go iskaža naše to počituvanje za jasnoto nadvorešno političko pozicioniranje na Severna Makedonija i sekako uveri deka Germanija i ponatamu seopfatno kje ja podržuva Severna Makedonija v pristapjot proces kon EU. Posetata beše na vistina uspešna. Centralna uloga za to imat bezbednostnite sili v zemljata, koji so najgolema profesionalnost i vnimatelnost si prokriža se da pomine v najdobar red. Gividovme vašite koležki i kolegi, koji stojeja na izlezite, na vlezovite od автопатиштата, na pristapnite patištata, na mostovite i raskrsnicite, i to često mnogu časovi na vrnešljivo i studeno vreme. Na site njih im ja izrazuva moja ta srdečna blagodarnost. Nagrađanite na Skopje im blagodaram, što gi podnesua site neprijatnosti pričineti od zatvoranjata na ulicite, porati posetata, bez da se polažat na to. V odnos na naša ta odlična sorabotka, osobeno mi je drago, što deneska ima možnost odnovo da vi predadam nova donacija v vid na oprema. Ovoj pad stanuva zbor za 4 terenski vozila, 2 specijalni tovarni vozila, 2 patnički patrolni vozila, 4 terenski četvorocikli, 2 patnički civilni vozila, termovizijski kameri, baterijski lampi, uredi za napredna proverka na dokumenti i drugo, stovkupna vrednost od 360.000 evra. Dopolnitelno, centarot za obuka na МВР v Idrizovo, kje dobije 300 pačinja mebel od Stuttgart, trošocite na transportot, kje ki prezeme sajuznata policija, a v delot okolo tovarenjoto i istovarot na mebelot podržka, kje dobijeme i od policijskite službenici na sajuznata policija i od makedonskite kolegi. Ova podržka se nadovrzuva na merkite od minatite godini. So ova vi iskažuvame počit za odlična ta sorabotka i pomagame vašite zadači da podolžite, da gi izvržuvate i ponatamu toliko dobro kako doseka so podobrena tehnička oprema. Blagodaram.